memang partarias na malo. Garaman gabi. Asa may tamang dihami sa mga pandok ng tua-tua. Asa marmula gabi ng nahabi marmula horas. Manupahiyaman tadi martua di batak. Jadi pusruhan namin pa magondang mula-mula. Padamang pangiduan nami gondang mula saya marmula matutugabi marmula horas manupahi amat tanah martua mula jadi disope asa sokong na idoknya kana tua-tua sianjur mula-mula sianjur mula tumpa sianjur mula jadi nung adi bain damang gondang mula bain matong gondang somba asa marsok pahami tu amat taraja na tua-tua nang sokong nang akatuhula-hula tarlu mo bima tu amat tadi batana martua mula jadi. Asa lihat ini panggabian, lihat perhorasan dihami saluhu, lihat kana marhamarangi terlumu bima na dipinta ni ulah-ulas ni rohatu arisa dari on satu namar sogon ban dihami gondang lihat dia di asa hunyat tong kami ya katotor kami. Gondang pangiduan nami gondang lihat saya lihat mapang gabian lihat mapa horasan di kami jadi sepe ngisi pulau nami dokter nami hasil hutan benda mang dihami sama pondok niat karena tua-tua malah di tahun namual tio kina masuk matu hasuhatan malah mangidu kami gondang si tio las padu muda mang matu gondang kasahatan gondang mang
ala nungasahan rombongannya kemang burunami buru diri sarang hubung para nirajaya yang pos-pos ningrat manopter mahami pasruhan nami asa baik damang dihami kontak pula asa marmula gabe marmula horas dihami na marhula-hula marburu kontak-kontak memang gondang na opertusi. Nami. Sor kami nang tungu nama dula boru. Betul. Mangido kami kamu abang pandai nami. Asabai damang dari kami gondang soba-sobai. Baik damang. Nasa di pagar batu nina tonggido rambuna molo haroronya kapasupasu siya namat tadi batado alay parhitian do hami ang kahula-hula jadi nampen no di haroronami pasato pasu-pasu marhitihon yang kolos dais saya ditampay Tuhan tadi dia muna daisnya kamorawan dahon ya ka daisnya kahasa apon agabion tuak kari namang ito jadi amang pandanami di juga satikir ning rumah kami pasahatong pasu-pasu tu pamuron nami ban ma gondak pasahatong pasu-pasu.
Gabi apa? Gabi. Nek si polon nami tonton nami do raja yang buru nami. Banma mihami gondak si tio las pada mutu gondak kasahatan. Muna buru nami. Permusin nami. Baik. Panomuna ya. Saya udah nami arorona sudah. Pandi nami, Gabi apa? Gabi. malaleng manotor mangami, doho pamurun nami. Itu mah amang kondang mula-mula. Saya marmula matutung gabi marmula horas dihamiak kana marhula-hula marburu manupah yang mata di batana martua mula jadi atau amang nama nami Gabi apa? Gabi. jadi numaipe mang ido mahami asa baik dihami gondak sombah asa marsombah hami tu si raja ni hula-hula nami songani nang tua mata na martua mula jadi pan mang gondak sombay. Pero paso-paso, doon manginig pamuro namin. Kaya kamu mah kondang nomor 2 mo tusin.
Wes namanya. Isi bulan nami tutur nami dua raja hidup di bulan nami. Asabain masuk makna hidupnya karena tua-tuai dibuat mual tiun nabi na masuk tua suatan. Nah itu kami gondak si Tio. Las padu muka mang matu gondak kesehatan. Gondak-gondak mang gondak mau bantu sih. Nunggah hubungan bina baru main si baru tino don niroki baru niraja baru namora mora maroha baru Binai mami nagabe sirok kapi tepiku dongan saroha sisa data sisa dahulu Lapature lamangoti wona dongan sabar sisa solu
di olu-olu. Permainan lele binai mami nagabe sirok kapi doli dengan sahata sisa dasalu di olu-olu. Barumaga besangon pangkat tibi lapature lama ati bona dengan sahata sisa rasolu di olu-olu. Permainan lele binai mami nagabe sirok kapi totiku dengan saroha sisa data sisa dahulu. Barumaga besangon pangkat tibi lapature lama di bona dengan saroha sisa rahata sisa raholu dengan saroha sisa rahata sisa raholu. Mate lagu na pertama nahubong may ng parumainmon siyang baramangkan olo
Ula dunia nasa tolak digogoki nasi kudoina ikan sisa suka di madong di damani dak samana sisa di anak kepala dak kesosoli hoina dak kesosoli hoama bagi yang hidodan bagi ala bumi bos orang alerina nabi lagu anaknya lupa na hidupku tadi yang nama dongan di anakku asal jalan kubang ngaji dalam kacang mau murni hai pas jalan tadi yang tunang di perjalanan kacang mau murni jalan pas jalan tadi yang tunang di perjalanan Ombak lagu nabataluh asohot songon dalihan. jangan dengar ceritaku jangan pusingkan omongan orang yang penting antara aku dan sama-sama saling percaya yang penting antara aku dan sama-sama saling percaya biarkan saja badai mengadang perahu cinta takkan terguncang yang penting antara aku dan sama-sama saling percaya yang penting antara aku dan sama-sama saling percaya cinta di dalam hatiku hanyalah milikku seorang baik dan aku bernyanyi hanya untukku. Wow.
Iya, sayur kol. Waktu abang pergi ke si borong-borong, datang hujan yang amat terasa. Terkejut abang terheran-heran, sebab abang belum pernah ke sana. Untuk datang baru-baru lubis, Marta roboh kami di jalan. Dia kata aku ke rumah dia, makan daging kambing dengan sayur kol. Sayur kol, sayur kol, makan daging kambing dengan sayur kol. Sayur kol, sayur kol, makan daging kambing dengan sayur kol. Asik. Waktu abang pergi ke si borong-borong, datang hujan yang amat terasa. Terkejut abang terheran-heran, sebab abang belum pernah ke sana. Untuk datang baru-baru lubis, Marta roboh kami di jalan. Dia kata aku ke rumah dia, makan daging kambing dengan sayur kol. Sayur kol, sayur kol, makan daging kambing dengan sayur kol. Sayur kol, sayur kol, makan daging kambing dengan sayur kol. Yang merasuk biru hingga ketika mengkhianatiku, yang tulus mencintaimu. Salah apa diriku padamu hingga ketika menyakitiku. Kau sia-siakan cintaku. Aku percaya kamu, kaki-kaki kau bohongiku. Aku
Dakaulah hani sudah
masa tadi gudang lipungan na pinasangapan ungolar si roha mauliate ma di pasar hatta tua mata di bata di siala partikian di arisa darion di liando di hita toktong mardongan hai paso ng kalas ni roha di hita salukna mauliate ma di pasar roha nami tuhamuna pangulani huriya nami kamang doa kainang di akarinap salpu adong bison titipan nami maburu ni rajai marga lubis na nagabi calok permain nami marhitei titipok kami tuha muna marhitei sa daryon o mambas na matikina di nadapo partikian na denga partikian na uli na manjalo ko masuk parbagasan na nang siyang doon ibatay na pinasahan na kusona agut na ipasahatan ada nagok kami tulang nami lubis marhitei ro kami mangarap tuha muna pangulan ni huriya nami asaliak kamuisin nalawan nami calok permain nami mangdugot tu joro ni tuhani marhite itu ngadong diap ka pangalunsyon ni calon permain lang yon diap ka rin salpu selama tinggal titipan namin dito nga ni Jabunaon siyan hami keluarga besar hasuton paranak marga si Bagariyang parjolo hami minta maaf jadi so ni ma di lugar seperti kion marhite yon diap ka haroro nami akamang inang ba upasatami may mardongam mauliate ma dia mata di batahorat sita salutna jala mauliate ma donon nami di keluarga besar si Bagariyang songoni nang dohot marga lubis di tiki-tikinok salpu na pinalumihom mo ima nang calon parumain muna dito nga ni Hami Parkobas pangulan ni Huriya taha KBPH Poltakan dito nga ni keluarga nami las dorohan nami amangin ang percaya diri do amu tu Hami dinalaw mga ramoti calon parumain muna laos tung songonipe diulaw ni marhite dinang pinasa muna parumay mo tu kami pe saliling di jolo nami ba maluadong diak ka pagkatayon nami rugani na binigi muna nang sengaja na so sengaja kami bagko na mayamang ala sama-sama jol madoita o lodong kesilapan tong matsimanga pagkita so manima di alus nami di suara muna last to pemain ba malihat man di Tuhan neng burhan na mahuan naman jalo pasok-pasok parang sa ripeon do tanah ni si Bagariyang secara pribadi ang isaw tikian alam kita sa ribu do namburu mo perbagason kubereng godang palumian di son melihat may Tuhan eh. Tiladin daw main di Jabon. Lebih tilada ako masugod di Jabon si Bagariyang dah main dah. Ala na saya parwang goreng ni palumian. Mudah-mudahan mah Tuhan memberkati rumah tangga mo na marsugod. Dengga ka muna. Dito nga tungan ni par keluargaon muna. Lumubi mapasangat pon nagudang manang naturasta. Di antara kedua belah pihak keluarga si Bagariyang sumani ng lubis. Sumani dapat hitung-hitungan ni masyarakat wala subur Jumat kuliah. Jadi aka edam di son, dua mabeno na laibo to berapa seribu. Aka termasuk paribamu deh, aling alawi mana niya anak nami. Ala yang tabu manjalo pasok-pasok pardonga saripian tutungan ni Huriyay sama ditungan-tungan ni keluarga muna ima si Bagariyang do lubis sa tayo mardonga muliate. Di bata jauh ba manami na marabang sa dibanugin niya muliate na puji-pujian di pasarwa nami to wala tugan di arianon siya tungan ni Jabu nami. Na marapang na marjual sigong gumnasa pangisinaw jauh kami dagwar mo na badiyay markite pagpungan nami. Diti kinaw salpu na ni si Bagariyang palumehon na sida dito nga ni Jabu ni Parkobas ni Uriam dito nga ni Jabu nami. Laos tikyoma ngaro na sida mangalap dohot ima raja ni hula-hula nami lubis. Nang buwan nami martonga ni Uriam nang manjalo pasu-pasu patungan sa ripeo Chiako. Pasu-pasu man sida nagabi keluarga taulas ni Roha marhite na posom dito nga ni Huriyay. Ang giyat mataw halamuan ni Roham dito nga ni Roham Sikrium may di jolo ni masyarakat. Godang do piano nakaulaw na naing siulaw nami. Di siya batahon nami diadat nami Tuhan. Asa ho na mangurupi hami. Patugar daging ng pamatang nami patiar horroan ng pikiran nami. Asa ang giyat di namardami so ng hamian non. Dinalaw mangulahon ulaw ni. Manjalo dohot mangalean antara kedua belah pihak di paradaton na pinukan ni punami si Jolo Tubiya. To posiro nami
di nama muka satu nasipul ulaunon asahona mendongani hami burhati mahami tutongani uriami marhite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan na. Sadario matur dini pergaulatan Sadario mari pahon marboga perpadanan natuku raka uduk hasia saihon madiroha dirohaki Sadario siado pamunamaan Sadario pasinoduk munamaan Akamonan nauli nohon pasu-pasuli sahabat tutodiki Turian itu harta nahi nahulungan di bagasan Yesus Kristus marla siroha dohitan waing bongot di bagas joron itu harta lahu magudurhon panguli dohot orowan nanaing majalo pasu-pasu para sari beuli pasatapuka mamasu tapahoho marohata martagian nahoho mahita satokin di bagasan harta di mulai